Sura 91. الشمس. Sunce. Mek 15 ajeta. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi sunca i svjetla njegova, i mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba, i onoga koji ga sazda, i zemlje, i onoga koji je ravnom učini, i duše, i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao. Kad se jedan nesretnik između njih podigao, Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije, ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, i ne strahujući zbog toga od odgovornosti.